Ya bambolo chunga ni bikim ni kadhani toka ni unisasya mataltonga mena wasini ngono binango na nonda ya wo chunga ngo ni rongo serbo wulbe toko ni binani Paradise Beverages Tribe ni luki ni ken na mbogi binani kuwa bambolo chunga ni ngori bejen mbole taki ambureta mbole binaka simadala mbole taki ambureta bada baya jen mbole taki ambureta watenga na sere na bulu ambureta walau na bubuale na mbole taki ambureta au chunga na mbole taki ambureta Totoka nga ukim daw may bureta. Nandina wasolia. Jen boleh taking bureta kay baka tutukan ni lola mabere kay may bureta ngori. Mula binaka may tau laisiana atiko isuba bingarabi lomatoyani ingona yatulaw. Isa baru ni binatatukan ni bekem ni laisiana atiko isuba bingarabi. Nindondo mungo saiko aungara. I'm good. Ya kora BTFM 92.2 FM kamida ngai kachi weekenda na mbongi binaka nikua ndona magital tuba na yawa ni nando barongo serbo be kamini na sema talto ngamai en ngono binango en sa tiga bunne ni kono nda yawa ni barongo serbo ndo talto nda serbo na mbongi ndai o bambula talto ngabe retala ni tokani rasya talto ngamai ngori en Facebook page ni VTFM en buku ni live na mbongi binani kwa ni tokani ngani bengara bengo makra sek ni mbole binaka o bambolo chunga ni ngoro jen mbole takim bureta na lamatala ni bubale na mbole takim bureta mai nabulo mai bureta bolau abari ni bina taltunga ni bekem do na mbogo bina ni kwa kemondo tunga tungi laisiana tiko isuba benga rabi mbole bina katau lamatal tunga mai na tulawe na mbogo ndai ape ni sa madhi undo mbole bina mena ni mnganiki na boys ni na yaulebu mai ra wakire be ni milote ratundina mngena ni mnganiki be seta ke ya keleto rau kemba tiku mai tanga ngena mbongi ni ko merenga budgets mbole binaka menge ina ni mngani kira bartu sa somia ngona tiku ina hall mwani kandabu wa mimbinga be tamai sala ke tamai semua la tangida dasana ni mital tunga ni mbongi ni dai bula maleka kami neli asiri rogotui mai yang New South Wales Australia na mbongi ni dai andi kabe ni masitoka langi bula binaka mbole binatau megi nakanrunru lekutu maimbua au chumaimbua megi ni mengani kina be Nico ki epeli wate ke chowana wate ke Mary do sana ni mital tukan misula me mbosi nei bol ndo bole bina matangali mai sepatoni abakina be tinai rasari ndo bole bina kam megi ni mengani kina kem don be tinani sekarang labi kina namundu tata tamai rasari malebani mori abes kalau ndo bole bina ka sema sor suma melo toka na mbongi bina kanikua na buni nanda serba u program ko babana kina pa Paradise Beverages Tribe ni luki ne kene na buguna be to koni arawa ni mbo mai bonga abu tegi kine sona serba bo mai be na be mata serre na nonda bunno nonda serba we na mbongi ndai malumu ni tombuke na bukura ngone ni na woi kama na nonda serre bo na yakabi ndai no itakini na marotaki na buguni nonda serba na mbongi binakalikuwa ya meda sarungo teman-teman ini nonton serbu undi sana ni mikensio ni kina ni toka ni ya nakabili kwa ya sama cukan nanti bambula taki mbula esta matawalu mbula binaka sama cuma mai bandar memba tinai seteita na bukaro mbula binaka megene ni mengani kira bekem dola sosial ngona tonga ni ngori mai moni koso isa ke totolongo sa ngutu sarani tinai seteta ben ringe mbula binaka mai nawa kami nandi mereoni rokombeta mbula binaka me nani menikina na matubala seni mbua sosial ngona chunga ngori mai walele bwe Salo mental tu kan mentu paling goreng seni buai nembong ini kuai. Lewa diri wai boleh bina kabar rong sartu American Samoa awal ini bina tu ni bikin ni lewa.
nambongin din dai sera na wanga tumbule binaka siya macuk may inda buili bo housing binabale mo na siya macuk may sera ayaw la na tiki-tiki. Pambulu tal tukan gor bisa dam palpi bay ni balu. Dala bina machilo lo mabando haranga na hongo ni chimi ni ruelebu. Buna reo aba membi bo bode bo temwe. Bandu bina telbi kemdo. Buna balu sa dam palpi lino bo umbule binaka. Mai tabi uni. Achi mai tabi uni. Ino si ralulu ndumbule binaka taito kay sau siya machunga ni mai paringa. Na iba fong bule binaka tau. Wani binata na serebe ipesi cho JJ mbuke baby Liana na ilawa lambasa nga budi bina ni mie Simeone lebita sau sama chuka me mai dombati wale ni ferro ndo ni tutu tambata kata ko moro ke kem don na ngone ni nambuka luka tale bito kan tala ke tu irara ile bue Hello. Hello. Ha? Ha? Dedication really. Ya pambolo tal tunga ni ngori be ya arto ni tokan talga rasa matal tunga mai nambogi ni kuah be ya nai bo fong do bole binaka. Wani ni binatal to ni be kem do nambogi ni dai ya wani ni binatal ni ngori be ya be pesi Joe JJ mbuke baby ya Liana na ilawa lambasa ngago Simeone lebita sa usa mo tunga mai ya Zombati wale ni ferro do ni tutu tumbata ko moroke kem do na ngone ni nambuka luka mo moro ni tasiri talebitunga ni taltala ke na tirale buni tumbata na nemidal tunga na korba turanga o na lubatu ke na korba turanga o na buka luka o moro ni tasiri non reti ko tiko ngone marama ambale na roko tiu moro malakai sa indu mula binak
Mena men bi kem dor barong tiko amengori mai Orvale mai Australia tanya langa na burbi na nimi andi kilera tira imbole bina mi na mga nikina bi medike seru mai na tutu tu di tanga Thomas bole binaka sem so tsu American Samoa na bogini ko ni lango migrate bole binaka na kasinga na bogini kana puri ni bogai buat ka tungo peta maliefo isa kerre durri na kachi o iko kachi wan di bina te ni bi ko peta maliefo sa songo na dedication esta matawalu na lebu ate da tu lebu kan tu bole binaka wan di bina tal tugani dedication rawan yung bitalanga mai en Facebook page ni VTFM en messenger ke ko follow tagatu like tagatali time tamay eta dum bula binaka magina ni mga niki na may botanical ve kem danga na sema mengor may lambasa ve tinay eta Katarina sa kanang labiki no Grace na sarawanga may buhay misi bono bunibi megay misi nga gor may serne wate mataki bula binaka magina ni mga nibigam dor bo bale nandur may wate asinati obi si Obi Melanie o Junior Faith kay Pumbongi yan ang bungin ni kuwa sa si Burambere nung bula binaka bigyan ni maniki na Susana abaraw layan rambongi chungurin din na raw yung Sheraton Fiji Resort go nga may watutu may yun na dolomani o sa si Burambere katia Luciana Ranunu bula binaka ni maniki na may ngor may Sambeto Koro len lotu na magumagua AOG ni conference saru maloto ako ba ni binato bikim do Lucy ana seni kati wai du bule binaka mai vitongo una tawa andi leone Alesia Melai laija Christian masindiro mega indonga sersia matunga ya ningo na ba na dabuka na braba i bole libu abado bulan dina banguri masindiro sulu lulakema o kaliabo petro zamuri kaliabo made tuba sebe chulo na banga singa sewa boki ko saranga bete kiti ngori va bikai motori kimbole binaka mingana ni mga kino ima tema una mo kay baby zama sabuta lelenga na budibina ni mituni tonga Tomasi kimbole binaka be pau tilebuka sabe ngotali ya American Samoa o langi ema nilolo me diriawa chua i votiti wani ni bina taltunga ni bekemni nambongi dinda ye dapat to kina nanda program ko ni warngo serbo nambongi dinda oh lo salini bosarara mat mina ni mekir matu wale ni sira malue korobo telebu me anani me nandona sir na lebe ko siriana andi na somi en nona signi sudini kwa wani ni binate ni raumbeka en bungini kwa ngatura bi mo sira megay bitomena kenitamba en no messenger ebitata tarbia bule binaka magyan ni manikil bi retim ni sabu ingali na indi may sabu silia mer bule binaka tau dapat lebih siya mai peta maliefo rosini toki la koki silia mer siya mai anaberea height may sabu ana saini kati wai tau bitongo bunatawa kati merea ni rokombeta no bule binaka may magay kerser chungay no rudi burekama ke steri seni buai na keli lolo mo tiri birau jen boleh tagi bureta wote nga bimbi bikim ni na seri we wote ba bimbi na bikim do membureta peta maliefo sombo isabina bale buta usilia meren na bukuri bina ni misumay na bugin hindai tapi to kali chikina na wa siningaw na binanggo kaben taru bakadeng kabe so bongi mai bale meriandani akuru sabulebu ndombolo bina mage yanani mangane kina kola lumba house na butule buseru wan bina taltunga ni bekemni sar mai daba taltunga kina ndaya wani awarong serbo na kina bale paradise beverages tribe ni lukene kene buna be tokoni